Lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran di Perancis. Pasalnya, sebelum bahan bakar minyak, warga merasa sudah terbebani dengan inflasi yang tinggi. Lonjakan harga minyak sudah mengkhawatirkan para pengendara di Perancis. Warga mengatakan harga bahan bakar minyak yang lebih tinggi akan langsung memengaruhi keuangan rumah tangga mereka. Ini memaksa warga untuk memikirkan kembali pengeluaran sehari-hari. Sebagian bahkan memilih jarang menggunakan mobil pribadi mereka. Sebagian warga yang bekerja di Paris memilih mengisi bensin dekat rumahnya yang jauh dari kota Paris karena harga BBM di Paris lebih mahal. Parce que moi je me déplace à 90% en voiture. Le fait que ça augmente, ça va impacter nos budgets, ça va se rajouter avec l'inflation qu'on a connue ces derniers temps et du coup, forcément ça va peser sur les ménages. Au moins 30 voire 40 centimes sur Paris, c'est affolant. Donc là moi je mets juste de quoi rentrer chez moi en banlieue et j'irai mettre le reste dans le Val d'Oise où j'habite quoi. Perang di Iran telah memicu krisis energi global. Pemerintah Rusia mengingatkan produksi minyak yang bergantung pada transportasi melalui Selat Hormuz dapat terhenti sepenuhnya. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow siap bekerja sama dengan negara mitra. Tak hanya Asia Pasifik namun juga Eropa yang sudah lebih dulu memblokir migas Rusia. Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. Мы и сейчас, вот некоторые коллеги уже перед встречей в таком широком составе уже проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам. Хочу напомнить, что страны Европейского Союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году. В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления. Европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры. Пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. Menyikapi konflik di Timur Tengah, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah mengeluarkan telegram perintah siaga 1 untuk seluruh jajaran TNI.